जोजलपा जाजुले सकल नियम 5 मिनट लस्कुस दो हामीले ठाउँ न ठोसान त्रासा कि नेवा मि जोजना हुए न ठाउँ नेवा मि जो मिस हो भुकौ जाजो ल ठाउँ नेपाल सम्बत छिन्सा हो पिन्या बचला थोक त्रयोदशी अट्टैको 2082 साल वैशाख महिना 27 गते सञ्चरबार कने धर्मादित्य धर्माचार्य जन्मनीय लस्ता वेकै छटवाच मसिका नापा नेपाल भाषा ये आई नाङो फेसबुक पेज प्या होको छगो स्ट्याटस बनान्ने क्युजी कने पछला ठोक चतुर्दशी खुन नेपाल भाषा नापाम पत्रकार जगतमान वैद्य अर्थैमा धर्मादित्य धर्माचार्य सचिव निनिको जन्मनी ख नेपाल भाषा अनन्य सेवक समाजसेवी सुधारवादी कवि नेपाली नापाम पत्रकार अले नेपालले बौद्ध धर्म ठगाटा आफ्नो योगदान बिहासाम होक नेपाल सम्मत 2022 बचला ठोक चतुर्दशी खुन चिकम भई जिले वैद कुले पुख वेकै त माबो सुनाता ना जगतमान वैद्य ख वेकै डाइरेक्ट पिने छम्टी छम स सुपिन जिले नाजा ठयक न वेकन मैट्रिकुलेशन पास ना कलकत्ता विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा निम्ति छाया दिउ ख ओगिले भारतीय विश्वविद्यालय नाजा में आचार्य पिनुको संगठन ना वेकै मन बौद्ध धर्म प्रति कोसल ठटे ठग मात्र पिनुको मातृभाषा प्रति न चेतना दनाउ कलकत्ता बनाचङ इले वेक गर्मी बिदा नेपाल यान छाबे अन जुनावो बौद्ध धर्म आफ्नो किपाट मोटवाले प्रदर्शन याना दिल राना टेउले बौद्ध धर्म आदि खन्यन किनिया मुरु इले उब्लै मुनु त छौक ठ छु मुसु पि ज्याचौ ख वेकै बौद्ध धर्म किपा बुजे खना बौद्धे निल चाठे जुल उब्लै निसाइम स स्वाय पुनि मोटो न ठ्याउल छिछि बिदे आफ्नो शैक्षिक उपाय हासिल नादिम वेकला नेपाल भाषा डक्ले नापा बुद्ध धर्म नांगो पत्रिका कलकत्ता पिक्याटल लिप ये चोपे उत्साहित निवाटस बुद्ध धर्म पत्रिका धर्मयुग लेख मखो साहित्यिक लेखन टे मलरका इनापोले पिंगो लेखनी से बुद्ध धर्म हो नेपाल भाषा नाम पत्रिका प्याउल ओके धार्मिक चोसो जगमको साहित्यिक बाख कविता चोसो आदि प्याउल वेकला ठुक पाके चेतना थना बिग जाय त वेक योगदान त कदरना चोसो भाषा वेक त भाषा जवाब पर सम्मान ना दौडो वेक नेपाल सम्मत 1083 जिल्ला गाका अमय खुन मन्ट वेक त लुमंका हार्दिक श्रद्धाञ्जलि देछ्या छन नियम पासपि स्वाई पनि न्यन छना चोङले ठुक्सिए नेवा मिले भगवान बुद्धि बारे जक मे हाके दस गठित जिरका मेसिनजरे चोया छोया आदि दो खलजी बौद्धमी सपटया मेगो साधारण कथन ज्याजो न्याको विचार नाटे ख तर पासपिनीको इनाप उचित ताउले ठौ मुख भगवान बुद्ध सम्बन्धी मे हाके विचार ना न्यानादि त इनापेना आ न्यानादि स ठौ नापाङ मे बौद्ध मे ठो मे हाका हल्के चिता बुद्ध जयन्ती अष्टैगो स्वाई पनि लुमसुएर ठोमिन स्वाई पनि चा हालिगो रिटुमिक ठ दुठेक दस ठुन छौ उपलब्धि जुटाया हाकितेङ मे चुमी हो संगीतकार काञ्च बुद्ध बज्राचार्य हाला टपमे संगीता साके हो शान्ति थापा ख विश्व शान्ति यात्रा छामा श्री बुद्ध भगवान दर्शन यात्रा वयजिपे हिरडे स्वाजना ठोमे निथै नियमी सुमन महर्जना बुद्ध जयन्ती लस्ता हाक्ता इनापना डिक्ले वेगै इनापना ठोमी हाक्जना नेना दिस सुमन महर्जना छिगो इनापेना ठोमी देश जुल
Jajoi napang minuga wong jadle diote bapala kipa chaya dipne nam भने दक्षिण नापा सुदेश लाकार मदनमान राज भण्डारी रवि जोशी रत्नमाया जोशी रमेश कपाली मानिक साके रवि जोशी किरण खर्गे रत्नमाया कुलो व गीता खर्गीका वङ जाज मुक चाहिँ चे निमेश न चाहिँ लाइक ना दिगु ल अथवा चे निमेश न शेयर ना दिगु ल औ ठोक थ फेसबुक चाहिँ पिडो व खुसला चाहिँ सोया दिगु ल अथवा युट्युब सोसा व स्विप इमेज न चाहिँ सोया दिगु ल तुलि मध्ये न्युले याबले जुरा याबले मुक चाहिँ पिडो व गुसा व स्विप इमेज न सो ल अथवा तो जाजो चाहिँ शेरना डिपे सुदेश लाकार उपेन्द्र प्रधान धर्मश्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ सुमिला मानन्धर शुभश्री साके निनु श्रेष्ठ आनन्दमोहन रञ्जित राजभाइ साके रामबाबु श्रेष्ठ सर्वगुण ताम्राकार अमृत रत्न साके रमेश कपाली हिम्मत लेकाली साधुराम प्रजापति व राकेश महर्जन ख चिकमे सकित यको सुबाटे स्याजुन वङ जाज अमृत रत्न साके गुंगो ग्रुप है रमेश कपाली सिन्धे ग्रुप है राकेश महर्जन चाउ ग्रुप है नरेश श्रेष्ठ व सुदेश लाकार न्यू ग्रुप है शेरना डिग ल शेरना डिगले न छिपिन्ता यको सुबाटो आठोटुङका चिस कमेन्ट बनि गया दगले नाफा कमेन्ट गया चौटो काजी रत्न महर्जन वकला भाषण निवा प्रेमबार कसाज वे मसिक कना डिगले सुबा दुर्गा तेजी थे तो आनन्द मोहन रञ्जित जुन सुबा दु प्रेमबार कसाज वे मसिक कना डिगले का छैल सुमन साके जुन शान्तराजी जुगो नोगो नक्ने रेकर्ड नगो मिया अन्तिलुना सलिन्छ जालना प्रसारणा बिजागले दुनुनन्य सुबा देशा चुनारका वेकलाने सुबा देशा जी अर्थात राजवीर डंगल जो प्रेमबार कसाई बारे जानकारी काखन गुर्जुपट्टि हार्दिका आभार लगाछन् तै थिए त रत्नमाया जोशी हो रत्नमाया कुलुजो थसी खन तारे मामो नमस्ते गर्दैला कमेन्ट बनेको दिगा छप मिन्ने तो मे सिद्धार्थ बुडुटो प्राप्त यानुका भिक्षा टने झोले ठग लाख उपाखे बिकना चम भगवान पुटे त यसो तना चालकना ठका राउलेट सटा सो छिम्बो हो वो मेका गाकिन मचमा राउन गुल्पा जुना पिछु गन्त ल्युल्यो त्या पिछु फनाव या चम ठबो खैलरका औजा या चम ख तो मे टुटिका टौडो तो मे कवि केसरी चित्ततर हृदय या सुगत सौरभ नांगो महाकाव्य छको अंश ख तो मे निज ज्ञानकाजी मान र मेटल लुएक टना टौडो तारा गण्य मध्य शशि थे धर्म सैन्य सेनापति थे पिच्छु संगे न्य व म सिके पुटा छ बौ होम बसन्त ऋतु आरुट ट्वाटे सुन्दर स्वाया सौरभ न्याटे श्रावक गण्य न्य व म सिके पुटा छ बौ होम
मुकुट कुण्डल रत्नमाला गोया के जिम्यो बुखसा फगी वो सपना वो ममनु वो न जिम्यो बुखैला यो मा घचाया न्यो घमा वइथे सुकुतिया न्यो न्यो मुलु न्याथे पुदगल गणया न्यो न्यो वो म सेकी पुता छ बहु म बानलास जंग मिरुंगा आना कमेन्ट बोनीको जाचो सुरु या शुभश्री साके जो जुजल्पा सान्तरा रे भिस्टरका चोइदि थिने वेकला ठुटोना चोइदि दु सुमन प्लाटर डाइव रानी सुबा मर्जन जे मिन्जना न्यायपल यो पाज यो मल्जो मिन्जन ध्या मन लेट लठमी जिमचबले न्यान्जना टेगो ख तर यक्को लिपा ठौन निने खना जिता मचबले जिम्मा बान ठोमी टस्का न्यायपको निंकेको लुमना होला जिगो बालापन लुमगापला यक्को सुबा सान्तरा साके मिन्ने ठुको कमेन्ट चाहिँ निडका वेकला टेट ल 38 नेपाल भाषा ये आई चाहिँ ग्रुप का गजब सुबार का चोइ दिजुल तटे राजु सिक्राकार हो राजेश श्रेष्ठ जो छिगो जाजो 1 नम्बर ये जाजो खट का टेट ल तटे राजेन्द्र विश्व जो पिस त जुजल्पा सान्तरा जुरका चोइ दिगदो जयप्रकाश साके जो सान्तरा ढै ठौ लुडुङ जाजो न्याना टस्कन न्यायपल तो लकडाउन जुबले नि छम बड्डीको ठीचीको ठ न्याना वो ठो जाजो सदा न्याना चुनिमा तो छि नेपाल भाषा थकाएको छ ट नंग टठ ज्या होया जंग दुर्गा वेकला टेट ल आ ठो कमेन्ट चाहिँ दिका आन मिछ निनुया आकितनङ मे थो संस्कृत भाषा चिना तो मेख थो बहा बैले चाहिँ नि निठ चाहिँ नि भजनी रूपे न हलावया चंदो ठुटा आर्निक लेट्या चिनि आर्निक ठ चाहिँ हाला दो बुद्धम तैरलेके नाथं सुर नर नमितम पार संसार किरम तेरं गाम्भीर्य वंट सकल गुण नि धर्मराज विशितम तृष्णा मोह अंधकार कलि कलुष हरम काम लो भाव दिज वर्ज तम वन्दे साक्य सिंह प्रणमित शिरसा सर्वकालम नमामि तो ल संस्कृत पाए मोटो लेट के खास छुट्टी आटाउ दियो ने ट्याजीको ट्रिक मफो त्रैलोक्यनाथं सुरनरनमितं पार संसारतीरं
प्रणमितशिरसा सर्वकालं नमामि बुद्धं त्रैलोक्यनाथं शूरनरनमितं पारसंसारतीरं धीरं गम्भीर्यवन्तं सकलगुणनिधि धर्मराजाभिषिक्तं तृष्णामोहान्धकारं कलिकलुषहरं कामलोभादिवर्ज तं वन्दे शाक्यसिंहं प्रणमितशिरसा सर्वकालं नमामि ह्रीङ्कारं सम्भवनाथं करुणास्निग्धमानसम् अमोघपाशनामानं लोकनाथं नमाम्यहं वरकमलविशालाक्षं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभु रक्तवर्णमहाशान्तं लोकनाथं नमाम्यहं सद्धर्मपुण्डरीकाक्षं सर्वज्ञकरुणात्मकं समन्तभद्रशास्तारं शाक्यसिंहं नमाम्यहं भक्तमानपरं चैवं निर्मल तथतात्मकं निर्वाणपरमारूढं त्वं बुद्धं प्रणमाम्यहम् मदन मान राज भण्डारीजी कमेन्ट टुक्न दो भगवान शरण ठाउँ नेपाल सम्मति 1145 बचलाठ खस्ती शनिबार सन गुनी खुनुया सकलष्ट जोजल्पा भिष्ट ठाउँ निसक स्यास्टा लामा सुबा नम बुद्धाय भवतु सब मङ्गल टटिया रमेश कपाल जो सुबा डै जिगो रचने मि हाका जिगो मि बारे छुछु तयार ल टुके लागि एक सुबा मि चया संगीत हाक त विभिन्न प्रावधान पना चोंगल डहे दो नापा जे ठौकने छिगुया हपाक त नली हो तलेजु खैमुख जे लाको टाउ खला मखला लाको टाउ जे छ थ तलेजु पत्रिका मोठे छ अनि हया जुइमा चाहिँ छौगो नली हो मेउपट्टि ल लेपोले प्रकाशित याता थम खंगु सुगो निनातेको टापोटो सुएको चुसु लागि न भति चाहिँ मि पाकिसुया उकेपट्टि लाजा काचनको ले छुछु लिप लाउ ख छियो ठटे आशिष दया चुन दास अवश्य इले भिले नुगमे त पिका कुट है नापा पासा सुमन व केमेरु रानी सोबे मि हाका डिगले हानचका आफ्नो सुया बियाजना अले ठोमे प्रस्तुत ना डिगु मे सकल सर्जक पिन्ता जुगो दुनुगला न्या पिन्तन पिसे हाना ठोसुया दुग्यंग पिंगु वया डिप हेमरका मनतना चुनरका रमेश कपाल जु यात ल रमेश कपाल जु छो कमेन्ट लाई युका सुयाडो ठटे सुमन महर्जन जु ठुक्न चोइली दो जुजल्पा गुर्जो इले न्याना चंग बुन्दियो जात्रा या लस्ता सकल इले बाटा टेट पिन्तना बाटा तालका टच्या ढिमटे गावेकला चोइली ल बाटा तालका टाउ चाहिँ टच्या मापटी खन मुखनी खला ठिकै छु ए ढाइला चाहिँ इले त्यसमा गोरु न याद जल ए गोरु टाठे छ मेरटा कोइ खा मुसु मखला अठो जी तै मुको बुन्दै बखना सिद्ध जुख नपा वयाचंग बुद्ध पूर्णिमा लस्ता नसकल नेपाल बिन्ता पिन्तन देच्या वयाचंग बुद्ध पूर्णिमा लस्ता विश्व शान्ति याता साम श्री बुद्ध भगवान ताउ मे हाका दिता इना पियाना रका सुमन महर्जन जो चोइली जुल सुमन महर्जन जो छिगो इनाफ त ट्याने ट्या ठौँ दगले नापाङ्गु मिन चाहिँ छिगो फरमाइसको ठाउँ तैगु जुल सना निना दिले जिमा छिगो इनाफ त सुबाटो आना चको मेउ मिने 10 पारमिता पूर्ण हैन 10 बल छिके डेकिन आपति सोचिन छपो बुद्ध दर्शन मित ल निना दिस 10 पारमिता पूर्ण याना 10 बल छिके डेकिनु 10 पारमिता पूर्ण याना 10 बल छिके डेकिनु 10 पारमिता पूर्ण याना 10 बल छिके डेकिनु बोधिसत्वया पूजना भूत छिपि जुवनेनु बोधिसत्वया पूजना भूत छिपि जुवनेनु भूत छिपि जुवनेनु
नियम पासपि फेसबुक नेपाल पास ये आई नांगो छौ चाहिँ प्रोफाइल दो ओके चंगो पोस्ट छिसा उखन छौ 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 नाचने बुनियो जना यो खठाउन छौ चाहिँ चुनाव यो दो ठाउँ चुनाव यो पटे नेपाल भाषा ये आई चाहिँ अप्रिल 15 तारिख प्रोफाइल पोस्ट जाछौ खटो किडनी समस्या बारे ख ठगे ठस्टिया टौ किडनी समस्या छि गठ बचे जियो तो किडनी समस्या गठ बचे जियो रेपति ठगे निस ल ठगे लिस ठुक्न ब्याटा हो किडनी समस्या बचे जुटा स्यागो वासा त कम जगनेगो एला कम टोनीगो लो अपोटोनीको बानी जामा मनुई मय दयाउको विभिन्न किसिमले विकार या त मनुई म वाछेउ ज्या किडनीको ख विभिन्न किसिमले विष वाछेउ ज्या किडनी या मागले छिगो किडनी सिस्टम साप कम्प्लिकेट रि ओके किडनी फिल्टर सिस्टम छकसिन कि नाप्थे ज्यायै मखो किडनी सिस्टम सिनीको मूल कारण चिसन नगो वस्तु हे ख चिसन नेगो खाना चंगो विकार त किडनी पचे या म फटे कि छिगो किडनी विस्तार सेना हुने खास नाम मयचंगो अल्कोहल पचया ज्या लिभर या ख तर एलाके दुगो विभिन्न विष त किडनी वाछेमा ठर्जुले ठौकने एला यको टोनी पे मोनोटेको लिभर जगमको किडनी नसिंगो खण्डो छिगो किडनी सिनीको कारण आइबुप्रोफेन प्यारासिटामोल आदि स्याउ कमजीको वास अपो प्रयोग याना न ख ल कम टोन किन ठोस समस्या झन् जटिल जी मनुई मे ल गाक्क दस विकार त डायलोटिन पिसापिया माडीमा म पिने वाछ त अपुए अठे निफ्रेटाइटिस वा किडनी इन्फेक्सन जुल्किन किडनी सिनिय न्यानी ठन नेगो नसा छि अपोजीको प्रोटिन अपोजीको किडनी दुनिया स्टोन आदि न किडनी सिनिको कारण ख किडनी सिन कि मनुई मेजंगो क्रिटिनिन लेभल वा मेमेको विष अफया मनुई ममना होई अले मस्याइको ज्वर भइको आदि समस्या होई किडनी फिल्टर सेनाउनीको इले छिट गुणन स्याइम कोटर किडनी विस्तार सेनानी ठट किडनी फिल्टर सेन्ट्रङका वासयना लनी मखो मे मनुय किडनी टेटा साप ठाको ठिके अले किडनी टेट गाना ठिकेको वास भा साइक्लोस्पोरिन नया जुनमा उके जीवन नाफाटे सहज जी मखो ढका चाहिँ त नेपाल भाषा ये आई फेसबुक प्रोफाइल च्याटौ ल तो जुल किडनी बारे चाहिँ सिसा गुट्न चाहिँ बचेना टेमारियो ख कमेन्ट सुयोग चाहिँ स्वाकाइ के ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन ठुला चाहिँ दिउरो जुजल्पा शान्त राजो डगला नामा छ पिने अथक प्रयास पुटया प्रतिफल जाजो नेवा मिजो 208 9 52 हप्ता बराबर दक्ष हिसाब पुरा पिर किन नेनी खन जाजो कोचाको पुंक नेना कमेन्ट याउ चले राजकुमार जोशी सले ठोग नापाङ पासा हो संस्कृत नापमा सफो डोमे हो डगला लिपा बुंग्यारी जात्रा नापमा सफो डोगो न्यापिस चंग मि हाका कोचाक जाजोले ठोगो खुपुमी मध्ये पासा रमेश कपाल जे रचना सुमन तुलाटर हो रानी शोभा महर्जनिया जोसले ठोग मटनाइ न्यापिस चंग मि जिता तस्कै योटाल अटे ओखे टुके खटे उछले 1037 साले जन्म झ्या नेपाल सम्मत 1111 साले मोरमा शान्ति निकुञ्ज हाई स्कुल संस्थापक व समाज या ठिठी खेले सेवना डीम भाषण निवा प्रेम बार कसाई ठय वैशाख 24 गते लागो सचिव चाकौ जन्मनी बारे व वेकया जीवनी बारे संक्षिप्त परिचय नपा हार्दिक श्रद्धाञ्जली देछया प्रस्तुत जुगठो ज्याजो यक्वे चोछा बरु मिनिनु चले यो पाजो यो मुलजो व नेवाछि नेवाजु या बोले मिना तस्कै बाला तल विज्ञान नपा स्वापुडो अप्रिल 26 तारिख हुनु पोस्ट जुगो नेपाल भाषा ये आई हरिट ग्यास हो वजन तय बारे निसल प्रस्तुत जानकारी मूलक दोसबा जय मा पायरका चाहिँ ब्रह्मदेव स्टेस जो ज्याजो यो पुंग चाहिँ कमेन्ट नाटिकले वेका त यको सुबाटो तते सुमन तुलाटर जो कमेन्ट न ठनु या चंटो सुमन तुलाटर जुन ठुटा चुजिला जान्तरा जो जल बाटस्क बाला हो न्यायपुको छिस प्रस्तुत नाचङ हो नेवा मिज हो निस हो चाको एपिसोड पासा रमेश कपिले चोसा पासा जीवित जलमिया बाजा गोसा जिगो लसे जिउ के मेजो रानी शोभा महर्जना हालात हो गन खन छन्ट ढा मफ्ट मिनिङ गाडीले दुनुलनी यको यको सुबा देछ्या चना जयमा पायरका चाहिँ सुमन पुलाटर जो तेदिक ल आना छ पोचने छिस मिनिने न आसे अथन सुदेशलाकार जो चाहिँ कमेन्ट छपुन भने वेकै कमेन्ट हुन हो जुजुल भगवान शर्मा शान्ता दै न्याब्ले थे ठौन ज्याजो मोटले पिया ज्याजो न्याना ज्याजो छन्चने उर्किस जुजो वंगो टाका थय चले स्वाई पुनी बुद्ध जयन्ती लस्ता ज्याजो न्याको मिटाजो व सकल नियम पासमिता नपा सकल प्राणी पिन जय जीमा ढका मैत्री कामना यसा पिन्तन देछया चुना ठोगे लस्ता जिम असनत्वाय भजन अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजन हेमी छपो दाजुया ठग बक्स हे छया आइगो
छिसा अथवा जुसा हाका बिजाटा इनाकना ठोगुमी सुड्योले रेकर्ड नाटक मखो बच्चा रफ जो उकि क्षमा भनाचना सुबा भौटु सब मंगलर गाचना सुदेश लाकार जुन तेला वेकना जने मिना छया याडिरु आ छोरो छिसा चाहिँ ज्ञानमाला भजन यो मेजुल ठोगुमी त छिसा नि नि बा बइले चाहिँ न्यानाव्या चौ लोठका चाहिँ बुढ दर्शन दोजुल आ भच चाहिँ रफ या जुसा न छिसा छ दुछाका ठो मिन्ने ने तो मे बल ठुक्न टु गुब्ले जको ठो हाको नुग यचुको फैगो भगवान चिके मफु अशुद्ध कचिंग झन्जुल अपमन दूषित निर्मल स्वच्छ सुन्दर हिरडे बोलिसे चोंक वल व क्लेश लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या ममता न्याब्ले हाकुसे चोंक वल धर्म याना न ट्याकी मफु पाप दान बियान फुकी मफु लोभ शील कयान जुइ मफु शुद्ध ध्यान याना न चिके मफु क्लेश थटिया टके कोइन म्योपटि धने थोमि च्याटमपटि पिछु सुबोध आनन्द खले रत्न कसार गाछु आटौटो
किरण खर्की जुया चाहिँ कमेन्ट ठुक्न उया चंदो जुजल पर ढाचो आ करना में जातन ह्याना चंग ज्या नै केला लोग जात्रा छाल्या चना सोए बोली मिच हो सकल नियम पिन्ता देशया चुना ढका चाहिँ वकला सोइ दिउज ल किरण खर्की भाजो छु इना पे मि जिया हाक मुखौ टटवाज रला आ ठाउन छु मि जिया हाक मु प्रथमी के मोर्ठेन च आ लिप लुयावल ढासा हाके हो चाहिँ आ ठाउँ चाहिँ ने बुद्ध धर्म सम्बन्धी मिया चाहिँ छु नामे देशया नाचुना ल ठटे रमेश मानन्द नेपाल समर्जिकार से 45 बचला तो सपन में आइतबार का वे कौन चने नेपाल समर्थ प्रचार ना दियो श्यामलाल महर्जन जो शान्तराज जुजरपा विषय 8 बोन्यन दिया लेटा हो भाबये पिक्ने चुम फंस जना चुम मकाई ख सिद्धार्थ गौतम बुटे माई देवी बिथे जा चुमले वसपल्ट मक हस्म्या चुम फंसी खाना नके हो खना प स्वार का छुइ दिउल उखनी अंक चाहिँ ने छि भाबयले देगले चाहिँ ने कुने कुने चाहिँ मकमा चाहिँ फंस जना चुम वो मकाई चाहिँ सुबा खान धोरी विषय चाहिँ वो पटी छौ नेसले चाहिँ श्यामलाल महर्जन जो थाइदिउ ल ठु खछिसन मुसिउनु ल वकटा चाहिँ जानकारी लागि यो कुस ब्याड हो ठटे सुस्मिता श्रेष्ठ जो अन्तिलो नासनी चाहिँ जाला नोगमी तस्क बाला हाक्न छका हागा बिजाटा इनापिना चुना गाउ न अन्तिलो नासनी चाहिँ जाला रापटी चाहिँ मे इनाप ना दिउ ल अथवा मे उखुन्तिना हाको ज्या ठाउँ हाक्न मसिनाला लिप गुना इल्या चाहिँ चिसा हाक्यो जे मेरो छौ कमेन्ट उया चाहिँ राम श्रेष्ठ वकला ठुक्न चेडिक दो मैले त के पनि बुझेन राम श्रेष्ठ जो तपाईलाई चाहिँ यस प्रोग्राममा स्वागत छ लस्कुस भनेको चाहिँ स्वागत छ भनेको हो तपाईले चाहिँ यो प्रोग्रामको कुनै पनि केही पनि बुझेन भन्नुभएपछि यो प्रोग्राम र तपाईले चाहिँ नबुझ्ने भइहाल्यो मैले तपाईको प्रोफाइल चाहिँ खोलेर हेरेर राखेर तपाईले एक ठाउँमा थर राज भण्डारी श्रेष्ठ गोत्र भारद्वाज नेवार रुकुम ब्राकेटमा रुकुमको डाङ भनेर लेख्नु भएको रहेछ मैले यो अनुसार तपाईँ चाहिँ डाङको निवासी भनेर बुझेँ डाङको निवासी भएर तपाईँले नेपाल भाषा चाहिँ नबुझेको रहेछ भनेर मैले बुझेँ प्रयास गर्दै गयो भने बिस्तारै बुझिन्छ सुन्दै जानुहोस् जोजल्पा है तपाईँले जोजल्पा भनेको नमस्ते ल यो प्रथम शब्द चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहोस् पछि पनि लेख्दै गर्नु होला तपाईँलाई चाहिँ यो कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ छप्पो नेपाली भाषा बोर्ड मिन्जिनानिस मिचु या लेट्या हालातम सुमन साकेज ल अट दीप भव तो नापाङ सोङ खौ पाली भाषा जिमा पाली भाषा सिद्धार्थिया मामु भाषा रात मातृ भाषा टेची सञ्जना टे दो ठौंगने पाली भाषा प्रचलने मोए घोषा पिचुपिन सेका सिका टौ खण्डो आन्जनानिस अट दीप भव दीप भवा ज्ञान को ज्योति बना दीप भवा ज्ञान को ज्योति बना अमूल्य मानव जीवन आफ्नै मनलाई चिना दीप भवा ज्ञान को ज्योति बना दीप भवा ज्ञान को ज्योति बना सपना जस्तो यो जीवनमा सदैव सुखको खोजीमा सारा जीवन बिताएर अज्ञानको भवसागरमा सपना जस्तो यो जीवनमा सदैव सुखको खोजीमा सारा जीवन बिताएर अज्ञानको भवसागरमा क्षणिक सुखबाट ब्युझेर संसारलाई नियालेर क्षणिक सुखबाट ब्युझेर संसारलाई नियालेर काय वाक चित्त हो सबै दीप भवा ज्ञान को ज्योति बना दीप भवा
ज्ञानको ज्योति बना अमूल्य मानव जीवन आफ्नै मनलाई चिना आत्मदीप भव ज्ञानको ज्योति बना इन्द्रेणी जस्तो संसारमा द्वैतको माया जालमा विषय वस्तुमै भुलिरह्यो पञ्च इन्द्रियको बसमा इन्द्रेणी जस्तो संसारमा द्वैतको माया जालमा विषय वस्तुमै भुलिरह्यो पञ्च इन्द्रियको बसमा पञ्चस्कन्ध सारा जगत शून्य छन् गहिराइमा पञ्चस्कन्ध सारा जगत शून्य छन् गहिराइमा महासुख ज्ञान नै हो यो अत्तदीप भव ज्ञानको ज्योति बना अत्तदीप भव ज्ञानको ज्योति बना अमूल्य मानव जीवन आफ्नै मनलाई चिना आत्मदीप भव ज्ञानको ज्योति बना निना चुना निसो गुको न्यवा मिसो जाजो निना डिग्ले यकिको सुबा देसातना नपा वंग जाजो लाइक कमेन्ट को शेयर ना दिमे सजित सुबा देसातना थौंड थप प्रस्तोता शान्तरा साकित बेरबिया दिस थौंड बा लिबाहन नपला